Zaglušujuću tišinu i suspregnute jecaje nadjačao je ponos svih onih koji su znali Erdoana Morankića. U svakoj slici vide dio dragog lika i nepresušne kreativne energije koja ga je krasila. Koliko sam se trudio jer da ga isprovociram da bi tražio dalje širinu, čak sam ga zvao Tapi. Onda me pitao zašto me zoveš Tapi. Kad Tapi je bio, pokojni Tapi, znaju ovi ko je, rekao bio je i malo i na ovu stranu, malo je na ono, da te rekao isprovociram, drago mi je rekao što me pitaš. Tako nešto, rekao da ne bi postao falsifikator, zato te zovem Tapi. A ne da nije postao falsifikator, već je Erdoan, iako mlad ali zapažen umjetnik, pokazao iznimnu maštovitost, originalnost i majstorsko umijeće velikih slikara. Njegov rad karakterizira rijetka autorska uvjerljivost, to su djela koja ne kalkulišu, već komuniciraju direktno, snažno i iskreno. To je jedan vrlo predan rad, apsolutna skoncentrisanost na samosvojni umjetnički izraz. Izložba radova Erdoana Morankića na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu biće otvorena do 21. juna. Za njegovu pogibiju u tramvajskoj nesreći niko nije odgovarao, jer istraga još traje.